Morena tātou, nau mai hoki mai, tō mātou haora waihere, tuatahi me tūwhara tātou i te karakia, ne? Me noi tātou. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga, ka mā kina ki uta, ka mā taratara ki tai. E hiake ana te atākura, he tio, he huka, he hauhunga, te hei mauri ora. Nau mai hoki mai tātou, kei tō mātou taha mo te haora waihere i tēnei ata, e ro ngā rangatira mai i Microsoft, ko matua Mike Hill, ko wha Warwilan, i tau mai rātou ki te rāua, i tau mai rāua ki te whakamohio kia koutou ngā painga mō enei mahi hangarau matahiko. Nō reira, ka whiu atu kia koe matua Mike. Morena. Morena. Ai, me aroha mai, ahua wangawanga toku ipurangi, ka whiu atu kia koe matua Mike, kōrero mai ko ai koe, he aha tō mahi. Just give us a brief introduction on who you are and what you do, please, Mike. Kia ora. Tēnā koutou. Hey, I'm still on my te reo journey whānau, so I'll start out strong, and if I get a bit wobbly, just stay with me. E tipu au I rotorua, e raro te maru o nō taha. I roto te mana ki tanga o te arawa. Ko Roger me Wendy o ko atua. Ko Keita taku o rangatira. Ko Pererika taku tama iti. Ko Mike Hill tēnei. E mihi atu. Hi team, my name's Mike Hill. I work for Microsoft New Zealand. I'm a specialist for what we call modern work, which is helping to connect people up and make sure that the technology that they have across New Zealand works really well for them. So I've been working with technology for all my life. I basically grew up with it. My dad was an engineer back in the day, and he got me my first computer when I was about 10, and I've loved it ever since. I think I've always really enjoyed puzzles, and for me, computers kind of really help to kind of bring that out in me, and there's always a new puzzle to solve. And so I remember when I was a kid, when I was about 10, just spending time learning how computers work and trying to solve the puzzle. And because there's a really cool feeling you get when you kind of solve that puzzle and you work it out and you go, yeah, awesome, it worked. The thing that I thought was going to work actually worked. But look, it was really different back when I was younger. My first computer was a Spectrum computer, and you plugged it into the TV a little bit like an Xbox, and you had to write anything that you wanted to do on it. You had to code yourself, and then when you were finished coding, you had to record your code onto a tape, onto an audio tape. And I don't know if you guys have ever actually seen an audio tape, but yeah, you had to press record, and the computer would play like a special sound onto the tape, and it would record your stuff. And then when you came back the next day, if you wanted to load your code up onto the computer, you put the tape in, you press play, and the computer would listen to the tape and then load all your code in, and away you go. So it was really different, like no internet, and that was what we did. But yeah, that was where I kind of learned. I think the thing about technology for me that makes me the kind of the get really, really excited is the way that technology can kind of connect us up. You know, we live in a world now where we can talk with anybody anywhere in the world, and we can pretty much do that in any language that we want, and it's just so amazing to be able to do that. So if I think about learning back in the day, I'd have to go to a library to get a book out, and then I'd read the book, and I'd either get it right or I wouldn't, but I wouldn't really know. Nowadays, if you want to know something, you can just reach out and talk to someone, go to a YouTube, learn from YouTube.
So it's really cool these days to see how easy it is to have access to information. Oh, kia ora matua, Mike. Wow, audio tape. Yeah, audio tape. Yep. Yeah. No, I haven't heard that one before. Oh, yeah, my whanaunga, he used to just write all his code down, like on a pen and a paper, for like pages and pages of it, and then he'd have to type it in the next day, like pages and pages of code again. Yep. But yeah. Morena whaia Laura, ka whiu atu kia koe. Alright, kia koe whaia Laura. Kia ora, ko Laura toku ingoa, ko Whelan toku ingoa whanau, he kaianga pumanawa roro hiko taku mahi, no Ingarangi oku tipuna, I tipu aki o ki Ingarangi, e noho ana o ki Whanganui Atara, ko toku whanau toku kaianga, ko toku whanau o Kanei, ko toku whanau ki Tawhiti hoki. Ko tēnei taki mihi ki ngā tangata whenua o te rohe nei, ka mihi hoki o ki ngā tohu o te rohe nei. Nō reira, tēnā koutou katoa. Tēnā koe. Hi, I'm Laura. I'm from England and therefore my te reo is very new to me, and so I'll be doing the rest of this in English. I grew up in England and my first experience with computers was using a book and typing out a computer program for a game, and which was just a wall of text. Coding is much easier these days because when you're just doing a wall of text, it's very easy to get a small typo mistake that will make the program break. So I'm a software engineering. I'm in software engineering by trade. My code makes phones ring. It's my software is in mobile phone companies like Spark and 2 Degrees, making phones ring, connecting calls, sending voicemail and sending text messages and that sort of thing. I love my job. It's full of problem solving and creativity and achievement when you get something working. It's really great. And I hope that during the hour of code today, you'll get a little insight of kind of the problem solving side of things and also kind of the achievement when you get it right. Ka mihi whaia. Ka mihi nui hoki kia kōrua matua Mike whaia Laura. Mo tō koutou whakamana I tō tātou reo rangatira, te reo Māori, no reira tēnā kōrua, ko te tūmanako, ka pakari haere o koutou ara tō tātou tō koutou ara reo, no reira tēnā kōrua. E tehi pai pātai anō, pirangi ana ngā tamari mōhio. Kia koutou, ka tākoro kōrua I ngā kēmu rorohiko, ngā kēmu watata, mena ka tākoro koutou, he aha ngā kēmu pai kia kōrua. So, do you guys play video games? And if you do, what games are your favourite? Matua Mike first. Yeah, I think my whānau would say I play computer games a little bit too much.
And yeah, when I finish up my workday and I want to relax, that's how I relax. So I've been playing computer games since I was really young, back when you had to write your own. But now I've just playing quite a bit of Minecraft at the moment myself. But mostly in the evenings I play online games with my friends. So playing but quite a bit of Warcraft at the moment, as well as a game called Insurgency. So I really like playing games where you have to work as a team to win. That's quite cool. The esports thing is good. I used to run a Battlefield clan in New Zealand back in the day when I was a bit younger. So played quite a bit of Battlefield. But yeah, I just really enjoy being able to get on half a dozen of us and work together to do something cool. Yeah, Mike. I'm a bit of a Battlefield nut myself. I haven't got 2042 yet. I haven't got that yet, yeah. But my friends keep on bugging me. So come on, get it. We need to squad up. Yeah. So yeah, a bit of a love for the old Battlefield as well. Kia koe, Laura. Do you play video games? And what video games do you like? I used to, when I was a child, play a lot of Sonic the Hedgehog. That was probably my favorite when I was growing up. I don't really play classic. much now. Yeah, classic. But I do play Mario Kart every now and then with my son. He's 9 and beats me most of the time. He plays a lot of Roblox. And we're looking at trying to code a game together for Roblox at the moment. Yeah, awesome. The Mario Kart, I have an 8-year-old son, Kofai, and he smokes me on Mario Kart every time. I think I'm gonna win, and then just as I'm going over the finish line, he'll hit me with a shell, and I'll go fly like right before the line. Every time. I'm like, yeah, got you. What some other questions that they had? Kia kōrua, he hanga painga mō ngā mahi hangarau matahiko. So, what advantages do you see working within the hangarau matahiko space, in the digital tech space? What are some awesome advantages you can see for like our tamariki? I think for me, working in this space, I get to talk to lots and lots of different kinds of people. I get to talk to people that look after human resources inside organizations. I get to talk to CEOs of large corporate companies, as well as helping city councils. I get to talk to lots and lots of different people, because everybody is looking for that way that they can make their work and their day better with technology. So everybody's hungry for that knowledge. And what I really like is that people have an open mind, and they want you to help. And so it's really good to be invited into their house to listen to their problems that they've got, and then to be able to work with them to help to solve it. And there's nothing quite as amazing at the end of the day when they come back to you and say, it's so much better now that we've put this new technology in. My day is easier. I can better connect with the people that matter to me, and that's such a good feeling. So being able to talk to lots of people and see them have a great experience from technology is something that I really enjoy. I just thought I wanted to jump in and ask one question for Whaia Laura there. Could you maybe give us a quick rundown of like how you found yourself in tech? Did you study it at school or at uni, or just a little bit of a background kind of?
Yep. So my story is I went to a school back in the day, which was very fortunate to have a tiny computer lab with kind of 3 computers. And yeah, I really enjoyed it. It was my strongest subject when I was at school. And so I decided to do it at university, and so went through university and did some coding. I didn't and that was really awesome. And then obviously I rolled into to various different jobs in coding. I did do a little bit of IT support for a while. That was I didn't enjoy that so much, dealing with other people's problems. I much rather solve my own problems. So that was really awesome. But yeah, there's so much opportunity in tech. There's so many different things that you can do in terms of whether if you like being creative or artistic. You can be a web designer or an app designer, and if you like breaking things, you can be a tester and find the problems in other people's code. And if you like fixing things, you can be support, or you can be a software engineer. And if you like building stuff and constructing new things, you can be an architect or a software engineer. There's so many opportunities in tech, and there's so many different aspects to it, even in just the coding side and the software engineer side, that I think that it should really be for everyone, and it should be taught in schools, because computers are in everything these days. We've got mobile phones and your heat pump and your car. There's computers in everything, and so we need to understand how they work. And yeah, it's just amazing that you can, something that might take a person ages to do, a computer can do in a few seconds. And I love my work. It's a great industry, and it pays really well as well, which is a benefit. Yeah, we get that question a little bit too here. The Tamariki is streaming in now. We've just heard from Matua Mike and Whaia Laura, Tamariki Ma, but we'll kick off with the Mahi Maina activity soon with Matua Maikara. But I guess, Maikara, did you have any kind of last minute questions before we did that? Now that the Tamariki are in the room? I think you're on mute there, Matua. No, I think we ran through all of them, and they've already answered everything that I was going to ask about. Awesome. We'll be putting up the live stream for you, Tamariki, after this, obviously. But yeah, thank you so much to Mike and Laura for giving us your time this morning. And if you want to play along, you can, but otherwise, ka kite. Ngā mihi kia kōrua. Ngā mihi nui kia kōrua I tai mai I tāta nei. Whakamohio mai o kōrua mahi. Kei runga noa atu kōrua. Nō reira, tēnā kōrua. Tamariki mā. Kapai, kia ora Viv, kia ora Matua Mike. I tāta nei, ka mahi mātou I te. Kia ora. Ngā mihi, aroha mai mō tā mātou tōmuri. Apologies for our lateness. And also our kids are utilizing my Zoom login. So there's about 7 new husbands there at the moment, but they all have their own proud whakapapa and identity. We've been blown away with the opportunity to participate in hours of coding over the past few days, and hearing from some keynote speakers like yourselves that work with Microsoft and encourage our kids to understand that the tech industry is certainly a pathway of employment, and it's not just that there are multiple limitless learning opportunities through Minecraft and through technology
that some teachers sort of feel that they're just gaming, but it's more than just a game and it's more than just a tool. So thank you to Viv and thank you to Maikara for having us kids, listen to myself, geez, having us kids participate, and we look forward to our mahi maina mahi this morning. Mihi ana. Turn your mics on and say kia ora, kids. Kia ora, makira, makara. Kia ora. Morena, tēnā koutou. Morena. Korina. Apai muhi ngā pūron inaane. Whaia Viv, katai koe ki te whiua te hononga mo tō tātou mahi tātou nei, ki te kārere. Can you put our link in the chat, please? Yep, sure, I'll grab that now. Tamariki mā, if you click on your picture, if you go to your picture, there will be 3 dots on the picture you see of yourself. If you click that and go down to rename, ka taia koutou ki te tuhi ato koutou ingoa. Kia mohi o tātou ko ei koe. Yeah, kua ngana ki te tini ngari kare ahe. We've tried to Oh, do ne. the process, but it just says chat and pin. Kare wahanga I ki ana ko rename or rename. Rename. Auwe. Aka. Pai o ki tēnā. Oh, raupare, kapai, ko tutiki a raupare, good girl. Raupare, mau rātou e whakaako. Mike, I'm going to actually leave the Zooey bar. I'm trying to organize a prize giving and a grad, if that's all good with you. Pai ana. I'll get the kids to teach me your hacks after. E pai ana. Ai. Tēnā Pai te break. Ai. Tino koi o tamariki. Okay, tamariki mā. In the chat, e hononga ki roto I te chat, pātuhi ki tērā, ka tai mai koe ki tēnei whārangi. Ka pai. Wena kua tau koe ki tēnei whārangi. Rawai ki konei, Toihuke rerenga Moana. Mata. Ka pai ki koe ki te katia tēnei. Ko whiritia te whea tangata I pirangi ana koe. Ko Steve, ko Alex rānei. He tino māma e nei mahi I te ata nei. Ka mahi I mahi mātou I te rāhina. Ai. Kare nui ake ki tēnei. Reira, me timata ne. Me kohia ngā momo whakaroto o te rerenga. Sikinga he waka mai I te papa. Ka pai. Ke konei he pauaka, o tō mahi, ko te aronga ki konei, kia hikoi tō tangata, ki te pauaka ki te tūwhera. I nā whakahaere, ka neke ki mua kia ko tahi te paraka. Engari e pirangi ana mātou kia haere ia tōtika ki te pauaka ne. Me waihere tātou. Neke ki mua. Kia rua ngā nekenga. Tahi rua. Ka taia ki te pauaka.
Ka pai tērā tātai? Tuarua. Mena he mama ake tēnei māu, mahia kia tere ake, kaua tatari māku, ka haere pōtiri ahau, Ai matua. ka pai. He māma te whakawhiti moana mā runga waka ki te kauhoi. Haere tōtika ki te tau o te tauranga waka ki te eke. Ko te arunga i nei, kia hikoi tō tangata mai i konei ki te waka. Ko reira, ka neke ia ki mua, ka pirangi ake au kia hurihia ia ki te taha matau. Ka hurihia ki te taha matau, engari e rua ngā wāhanga ki te neke anō. Ko reira, ka neke ki mua. Whakahaerehia. I kua tau. I ki te koutou i tērā. Tau, au e. Ai iki te au. Ka whakahaere ia. Tai te praka, huri matau e rua. Hapai. Haere tonu. Tikina ngā hoi hei whakawhiti i te moana ki te rapu pātūtuki. Te mahi i nei kia neke tō tātou waka ki te ika. Me pewhia te mahi. Ka huri. Ka neke. Kia toru. Nui ake tērā. O, kao. E whia ngā paraka. Tahi, rua, toru, wha, ima, ono, whiti. Tahi, rua, toru, wha, ima, ono, aue, ono, whitu. Whakahaere hea. Ko hopu te ika. Ki te pai tērā mā koutou, he pātai tā koutou, Kau kore patai ahau. mena he pātai tāu, tēnā pia whakatūria tōringa ne, kia kite mātou tō. Ai, mena he pātai tā koutou, he whakatūria tōringa pia, kia mohio ai tātou he pātai tāu. Ka pai? Haere tonu. Whakakoringia te ripe. Wāhanga tuawha, me whāngai te pātūtuki ki te aihe. Whakamahi ia, he paraka, whakahautia kia tere rawa ake, te whakawhiti moana. Ko te aronga i nei, kia haere koe tōtika mai konei, ki te aihe. Ngari, me whakamahia ki tēnei paraka māwhero. Mahia tonu kia whiwhi whaenga. Ko te tikanga o tēnei paraka, ka haere
tonu te waihere, kia whiwhi whainga, kia tikinga, kia tai aku koe ki tō, te mea o pirangi ana koe. Nō reira, ka tai au ki te whia kia ko tahi, te neke ki mua, ka haere tonu tēnei, ka neke ki mua, ka mahi anō, neke ki mua, kia tai atu ki te aihe. Ne? Whakahaere hea. Ka pai, ko te mea mawhero nei, e koromeke he loop. Ka timata a te wakamutu, ka timata anō, ka timata anō, kia whaiwhainga. Kei tiki anō. Ka pai tērā. Ue. Pai, pai, pai. Haere, ka pai ki te haere tonu, e nā kao, tū mai tōringa, kao, ka haere tonu. Taumata tuarima. Kei reira e huna ana e pū tātara. Me whaka tōmene, pare ki te me tiro haere te waka, ko paia, kia tai atu ki te pākataonga. Ko tō mahi he kimihea ki roto nei, te pākataonga, waihere tia te tangata kia whai atu, kia neke atu, kia whai te pāka nei. Ngari me mahia te paraka mawhero nei. Nō reira, kei roto rā te neke ki mua, roto i te koromeke, e nā ka whakahaere hai. Haere. Kari a tai ki te pauaka ne. Nō reira, tēnā pea me huri mātai mātai. Ko te tūmanako, ka huri mātai ia, ka neke tahirua, ka huri mātai, neke tahirua, ka timata te koromeke anō, ka huri mātai, ka haere tahirua, ka tai aku ki te pauaka. Kua tai. Ka pai tērā, i tau pai tēnā kia kaitai? Ai. Ka pai. Mena he māmanoa tēnei, haere tonu. Kaua tatari māku mena e mohi ana koutou he whia te mahi, ne? Tirohia te makariri ki waho rā. I runga tō haerenga, ki ngā whakarangaro Moana, raupua te tāmana. Ko tō tātou mahi nai nei, ki te tikina atu te tāmana nei, te ika nei. Ngari pewhia te mahi, kia koutou te mahi, ka tae koutou ki te mahi a pēnei, neke, matau, neke, Maui, neke,
Neke. Engari, i tino maha tērā ne. Whiu atu era, ka mahia mātou i ngā koromeke nei. Ka huri mātou. Neke, neke, neke. Huri maui. Neke, neke. Tēnā pēr ka tau ia ki reira. Ka pai tērā, nā i whakamahia te koromeke nei. Ka timata ai e nei mahi anō. Nā, whakahaere mātou, ke neke, maui, neke, 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 mātou, neke, 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 maui, neke, neke, neke. Ka tau pai tēnā, koutou, ai, ka pai, ai. Pia mai o konui ki te atata ki a mōhio. Ka pai. Haere tonu. Ko kiteanga, whakangaro Moana. Kimihia, te tuna eke o tētahi pauaka taonga. Kei roto, he taonga poro Moana. Ko te aronga o tēnei mahi, te whai ake koe ki te pauaka. Ai te koe ki te pauaka, engari pewhia te mahi. Tēnei paraka, mena he ara, ka haere tonu te koromeke, ka neke ke mua, mena he ara ki te taha mātou, ka huri mātou ia. Ki te ro, haere, mātou. Haere, mena he ara ki te mātou, huri hea mātou. Ara ki te mātou, huri hea. Tau pai tēnā? So, ki konei, mena he ara ki te mātou, if there's a pathway on your right, it will turn right. Ka huri a ki te mātou. Ke reira tētahi, ke reira anō. Whio mai o konui mena e pai ana tēnā. Te pai, o tau pai. Aue. Aue, tere rawa tō koutou haere i te ata nei. He pātai tā koutou, te wānei. Ka pai.
tuatahi ko ngā toka haupapa. I nā e nei ko te puia wera. Whakawhiti te motu puia. Nei hei kimi i te ika pāruru. Pāruru ki roto i te ākau punga moana. Tō mātou mahi e ki te whakawhiti te wai. Ki te rapu te ika ki konei. Ngari kia tūpato ki enei mea ki konei. Ka... Mahia tonu. Neke ki mua. Mena he ara ki te taha matau. Huri hea. Matau. Ko te tūmanako o tēnei waihere. Ka mahia enei waihere, paraka waihere. Ka neke ki mua ia. Mena he ara ki tāna taha mātau. Enei taha. Ka huria ki te mātau ka haere tonu. Mena he ara ki tōna mātau. Tōtika ki te ika. Ko te tūmanako ka haere ia tōtika ki te ika. Ka whakahaere hia. Toihuke. Ka pai hoki tēnā koutou. Me haere tonu. Me pātai tēnā, me haere tonu tātou. Ai. Ka pai. Ko tai koe ki te ākau punga Moana. I nāia nei, me kimihia te manawa o te Moana. Tēnei mea ki konei. Whakamahia ngā punga Moana kikorangi. Me te whero kia tai atu ki te pauka taonga. Ai. Ko te tātou mahi I nāia nei. Ki te tai atu ki konei. Ngari, ka mahia. Me la ka tū ia ki runga I ngā mea paraka kikorangi. Ka huri mātau. Ne? Ka neke mua. Mena. Ka tū ia ki runga te punga Moana kikorangi. Ka huri hea matau. Mena ka tū ia ki runga te punga Moana whero. Ienei. Ka huri hea ia ki te Maui. Huri. Huri hea tērā. E rereke enei rua. Nō reira, mahia tonu kia whiwhi whainga, neke ki mua, tiki nātu tēnei. Whakapiri ki raro I te neke ki mua. Ka whakapiri tēnei ki raro tēnā atu. Ai. Tahi ua toru.
Ko te tūmana ko ka haere ia tōtika ki konei, huri matau. Ka haere tōtika ki konei, huri matau. I raro nei, huri Māori. Ka huri matau, huri Māori, huri matau. Taino atu konei i te pauaka. Whakahaerea mātou. Matau. Matau. Ka pai, I tau pai tēnā kia koutou. He pātai tā koutou o ēnā mahi. Ka pai. Ka mahi a tonu. E ke ki mua. Ka haere tonu ia. Mena e tū ana ia ki runga I te hunga Moana kikorangi. Tini tēnei, ki te matau. Mena ka tū ia ki runga I te punga Moana whero. Kiri ia ki te Māori. Kia kaukau ia tōtika ki te pāka nei. Okay, ka pai koutou. Ka pai hoki tēnā. Rawe, rawe. Ka haere tonu mātou ne. E huna ana tētehi whike. Ki tēnei wāhi whakamaharotanga Moana, ka āhei e kimi, e koe te kimi. Ka tae koe ki te kimi atu ki te whike nei. He ōrite, he āhua ōrite te haere. E? Ka mahi a mātou ki tō mātou koromeke. Kia neke tonu, ia mo ake tonu atu, ka whai whainga. Mena e tū ana ki runga te rama Moana. Ko enei paraka mā, ngā rama Moana. Mena ka tū, tina tēnā, whakapiri ki raro, I te neke ki mua. Mena ka haere ia ki te rama, ka huri Māori, ka haere tēnei taha ne, no reira, me tini tēnei, huri Māori, ki te matau. Te tūmanako, ka haere ia ki ngā rama, ka huri matau, matau, taino atu ki te whike. Huri matau. Matau. Tainoa ki te whike. Ka pai tēnā koutou. Pai hoki tērā. Pai. Ka rawe. Mena, ko haere tonu koe, ko mutu rānei. Whiua atu he whiua atu ngā kōnui ki roto I te chat ne.
Kia mōhio ai tātou. Ka pai ka hukura nui, ko mutu ia. Ka tae koutou ki te haere tonu, kaua tatari mai māku mena e mōhio ana koutou pewhia te mahi. Tēnā koe matua. Ai, pai o mahi ka hukura nui. Tō pai. Ai, kia pai tura. Ai, koe hoki. Haere tonu. Haere tonu. Te kaumātahi. Te paraka kikorangi. Hangaia he paraka takakore. Te raimapango. Nā tēnā, ka tīmata ai te roma. Ko oti tō wero. Eh? Te paraka ki korani nā he pakitara takakore. Ki te raimapango. Ko tēnei te raimapango. Nā tērā ka tīmata ai te. Mahi a tonu ki a mutu te roma. Neke ki mua. Mena e tū ki runga te kirikiri, ko tēnei te kirikiri. Ka waiho, te poro. Moana. Tika tēnei. E kāo. Matua ka mutua hau. Kia ora, he pātai tau. Kua oti a hau. Pai. Mena ko oti koe. Oti koe. Whiu atu he ngā konui ki roto i te chat. Ka mōhio ai tātou ko oti koe. Ai. Ka pai. Ka pai. Tere matau. Aue. He au anō. Tango hea tera. Waiho ki raro ake. Haki te matua. Yeah. Oh, this one.
Ko he anō. Ui, kia hai. Ui. Kia hai I tini. Wha. Neke ki mua. Kia ora mātua toru te community. Ui, toru te community. Man, tino roa te wā. Waiho he poro Moana. Tēnā e tū ana. Tira i te rama Moana. Ka hurihia matai. Ka haerihia. Ui, he anō. Ui, tira. Waha mai. Ui, wa he tēnā hoki. Ui, Matua, ko oti ahau. ka pai. Ka pai rau pare. Tai atu ki te... Ui, pewhia te mahi I tēnei. Tau pai tēnei kia koutou. Kia ora. Matua, ko mutu ai. Matua ngā mata. Ko mutu koutou katoa. E whia kore kei te toi. Ka te... E ka pono. Ui, ko tata mutu tā rātou katoa whiw. Ui, mahi, ka hai mahi, tera. Aroha. Ka roha. Ka
Koe mo ia, te aha. Hawaii. Mahia, kia tika. Tua te roma, neke ki mua. He rama Moana, ka karangi o e ho puro Moana. Mena e tū atu ana ki runga te rama Moana. Heri matau, waiho te puro Moana. Right, whakahaere hea. Apai, I ware mātou ki te waihotia he praka ki runga ngā rama. Nā ki te he. Haere tonu, he pātai tā koutou noho mai ana tonu. Ka ko tēnei te taumata mutunga. Nā nei. Ngā mihi, ko tūwhera te ā moana ki a koe. Hangaia he ākau punga moana, he maunga puia, he wako a kua whaia, he a koe te mana. Nō reira, kia koutou, mā koutou anō e ka waihere ha tō koutou mahi. Ne? Neke ki mua. Tai. Nena he ara ki mua. Neke ki mua. Nena he ara te taha mātou. Rihia mātou. Nena e tū ana ki runga kirikiri. Ka whānau, pātituki. Ki runga rama. Rihia. Rihia mātou. Haeria. Ui. Ka pai tēnā ki a koutou. Ko mutu ki reira. E whio koutou ki te noho mai tonu.
Aloha mai tātou. Hua ki wiwi kei wawa tōku ipurangi. He pātai tā koutou tamariki mā. Ai, kao. Mena, kore he pātai, tēnā pēr ka mutu mātou ki reira. Ne? Ai, me mutu mātou ki reira. Ai, mato Mike. Ai, I tākoro I tēnā. I've played that one. Sure, I've played that one. Yeah. Ore knots. Yeah, very similar. Ai, ka mutu mātou ki reira mo te rānei ne tamariki mā. Papai. He mihi nui tēnei kia koutou. Tamariki mai te kura akoranga o mani rewa. Ka rawe I ne. Toihuke kōrua, toihuke koutou. He akoranga tino koi tā koutou. Nō reira, he mihi nui kia koe, koutou tamariki mā. He mihi nui hoki kia matua moehau. Aha kua kei whea I ai mahi ana. Ka huringa mihi nui kia korua mai Microsoft matua Mike. Whaia Laura, tēnā kōrua I tau mai ki te awhina mai I te ata nei. Aloha mai. Nō reira, ai, tēnā koutou katoa. Ai. Nau mai. So, big thank you to te akoranga o mani rewa. Ai, kei rongo noa atu koutou. And big thank you to Matua Mike and Whaia Laura from Microsoft. Kei rongo noa atu koutou hoki. Nō reira, ka mutu tātou I reira ni. Ka kare kia mātou ki te whakakapi tō mātou hui ne. Me ino E tātou. Kia tau kia tātou katoa te ata whai o tātou ariki. Ariki karai. Te aroho te atua me te whiunga taikitanga. Waira tapu, ake tōna atu. Āmine. Amen. Ai, kia ora tātou. Ka kite anō, everyone. Ka ki te tamariki mā.